Beda apa kabar? Satiyang kok bingung nyari pebungkon Rut. Nengai Roma lah sebelah. Taritan bennya. Marang kok melihat anak sudah jembong ruang. Kini kebayi pengau ben. Aduh, siapa orang nak kabar? Engkau tak bengal saat jumlah mengkata narua. Ulan sangkolan. Kira apa makai jual sangkuran Rut. Cek kini keperlu taretan. Benekin kebayi en mainan. Ben boleh. Sangkuran ruakan dari mbak. Ulah mun jual gangkok cek lah pada kompi tak masalah. Beda cak caan. Mun tak sedeng parlo nak. Bebeje ajual sangkolan. Lejek bingko teku sampai setia kabar. Ya mun taretan bingung dengan bi kaki yang tak sedeng parlo nah. Berarti kaki karo mikir kak ben tibi lek Rut. Tak kening keperlu taretan. Tina kok tak maksa lek Rut. Pak lah kaki mereteng tak jual. Siapa nyaman si bini cong? Mau nyaman TikTok ke parah ba? Bara. Iya parah. Parah goy. Maring papapelutang nga sakali. Ala bola. Jawa bagna cong. Yun ba? Yuyun. Do ka mafuto na cong. Walang banyak barabar niya mayuyun jay. Tako kalero. Oh iya. Cica kung abada bulo lew na najajanti tak kembali siwati. Nema jitet. Ya ontal cong. Wis lah. Selamat terwarik ade. Kerisaki perbitaan na. Parabon sa mayuyun. Bakal sandang kakake. Cara neda rema ba? Cek yuyun je tak tau kangko. Cuci kaki tak saling kenal macam mayuyun je cong. Cek kaki kerumuan ngara cong. Kau boleh parabon FVP ni TikTok. Leka sandang ni. Tapi cek ko boter kaki cong. Parabon sa mayuyun. Ki bisa betul-betul kakake. Cara neda rema ba? Yuyun sering live TikTok ya. Iya ba? Cara na. Kakek ku tutup up koin. Pas sampai lagi ka yuyun dia. Ceknya enteng. Paling jauh tembak uang. Di sekali beri paus. Bukan ntar jadi kakek. Kau tuh MVP nilai yuyun dia. Dengan begitu, yuyun bakal bertekuk lutut di hadapanmu.
Anak ko apa din? Kaki dul. Arya kes kadyo maleta ajreman. Tojo kali dul. Ya kopi dul. Ngabi berem sa bangun rumah ke din. Cek roman rengken nek dul. Ambil sekon nek. Ngabi sa polo. Mak pas sepolo. Cek ada makin buat coba Roma dul. Beni kadang ajem. Dan sukon ne din. Ya nek sekonin reng abangon Roma dul. Mun sepolo tak deti. Mararap jangan nengen. Tak kok pakai neng bud bulun betes aja. Mun bener ko satu kanga parak 300 ya. Oh iya. Bareng maka ke semacam abang na dul. Teti. Tak nemu kenalan sal Pak Din. Mun bertenai jual lah. Mari bingko beli ya. Cek repot kan dengan mon si salpa ro dina dul. Wah berdunun siru. Pulai beki. Bima. Ida ja embong ruah. Keng coran tak beki dul. Cek kabarnian ibile majepar sepopona tibi tak beki. Tan sapa teh bagi din. Mulai dengar genah. Ya tahu kia. Lah coba bi kakek tarik. Keng mun sampai beki. Arwah salpa ke boy pabengkon dul. Arwah sik kocak pamur pancoran emas. Dari maja. Ya kilin aing ruwa ka temor dul. Dari dem malabron. Di tengah syarat Kak Din. Lu yang bukan lo. Wis tau usaha Kak Din. Pesen tentang guru rojo bambuan. Oh, ya munda iya. Tepak kasih tak pati becek kurun kaki jeng. Ngaciri sombong. Me bisa deh Kak Din. Ya mun pas tak beki bambuan. Dengan kok kari mataber. Tak pas perasaan. Lapat terus pron. Tengolong tor sarda. Yang cari berkobron. Apa Kak Dul? Biasa tetiman leleng. Oh, lah nama boy. Wis kah? Anak bernau ku senalam. Asarat apa? Ya mun asilin asarat di parlo dul. Cuma mun ki beda reng sepo bini. Tak usah ujau. Apa boleh keng laka rotunya. Maki ben suara kena tekan. De itu dia. Iya. Reman can lek sirut Kak. Tahu lek. Lek sirut anda sultan anak angko. Ya tina cek paksa Kak. Pala tak beki bi lek sirut. Acu lo tak enje ajilah ke lek sirut. Cek iya kenangan bedem aki bek coba. Engkau benih keng terus dengan genteng lek. Engkau keng ni sera ketang tantaretan. Tinggal palilan bulan becek. Mulai dari perantauan tak nemu ketedungan. Teti. Engkau selaku taretan laki waktuan.
Kutuan di pikiran si luas. Kutulang ngalai nyari kendengan di luar. Tina, pabengkon de kerena Pak Ria. Mak le titu mana taretan si lain. Yatina on launan Kak. Pola lek sirup kok jepon tabuka. Muncoran tak kira lek. Tahu. Pasti kening kepala taretan lek sirut je. Dak ram dul. Mari entar ke sirut. Kita din. Abu tuli entar dul. Siapa tahu jual lamun kakake. Kudin apa kena? Mara pamilo. Meletanan sirut mat. Pulai beki. Ken mun ka pureh tanaji mari beli majep partai beki. Monte bagi keng tak sedengar kena dul. Benih keng tak sedengar kena mat. Keng sirut tak jual lah. Jangan siapa din. Apa sih bedi alam dunia di bedar kena kapi. Pala keng sedengar kena. Pakun saya bagi. Pesere antik din. Antikon benakek. Orang yang rempek mengkorong ngakui akek. Makin can pamor bungkem. Tak tuli terema. Keng muna rempek ngakui pese. Pada kira-pikiran saya nolak kok. Tergantung orang mat. Mun orang yang tepak kasih seken. Makai juluk na pese tak kira gelem. Keng mun orang yang tepak kasih sepesian. Tuli kolmet tak akasaan. Terus dak ram masih udah malah gelem jual tanah din. Coba kakek entar dul. Keng cek mengkat ke TB. Tapi ibu orang yang separatu ke sirut. Pulabun kaki boy din. Ya bani-ban pudin kia dun. Peratu apa pudin je? Tak lagi peratu nengko. Wih dun, napancan kok kapi. Lah siapa aki pesen? Laku kok senter ke siru. Jawa metuara apa manakan demat. Engkau paling tak lebur kanak-kanak tua kandena. Tak lapancan kok din. Hubung naban kaki apa? Cek ring kaki bani pas apa? Tak kutu hormat bingko. Engkau tak butuh hormat. Yang kok pada tak butuh kepengakuan. Keng muna polong benoreng. Akan dijak lebek. Mak le tak selak ke kopeng. Pokoknya siapa lawan bicara na. Akan ada beberapa tak karena. Karorek kerek bila jia. Tuungnya kan adalah tutup kelangnya. La. Coba terus. Laca berengkok dul. Engkau tak biasa ada menghadap. Ben lakar tak teroy sabak yada. Bagi kemat tinggal boy je. Orang saus panggung. Baik bagi bisi ruti mah. Cek ke beter dul. Pakun ni bagi. Sompama deki tak bagi. Kau ada apa kun? Apa mah? Kau berdekat sepakat. Buku mat. Ambulo. Berapa dul? Kan tak berbeza geger mat. Ini mah. Waro. Saporan na dul. Tanah juga tak jual lah. Marapro. Kor ngucap berempa. Bingko ibu jera. 20, 30, 40. Tanah ruas sangkulan dari tambah sepo dul. Tetimun kang kok tak ada jual lah. Arah makai sangkulan rut. Cela pada tanah. Ben pole. Bi kaki jual na gena. Berikan ka main. Mun sangkulan tak kening jual. Apa guna oleh sangkulan? Taimat. Iya dul. Lah beki lah dul. Cari kaki banyak tanah na. Makai banyak cik sangkulan kapi mat. Tak bisa kok sa jual lah. Terus kapan tak jual pada rumah kia? Cari kaki tak tawatan nih. Ya, ku pasti temu nasib manusia.
Siapa tahu lah kung andi bese. Kan bisa bangun apartemen. Apartemen. Siapa sih nyewa apartemen yang kiri sabarut? Tak masuk akal sekali. Alas kaki Rut. Mati alu tuh lebih nasi Rut mat. Tahu, heran dia makin kok dul. Cek lah tanah tisa. Kayak apa? Karo setiri yang kok nemu orang tanda ke bese. Pola nyari lain boy dul. Tak bisa mat. Sajen sirut nolak, engkau sedang semangat. Pokon sirut, kutu jual kangkok tanah. Cara na dul. Kau berdekat sepakat. Main rokok deket. Beda perlu apa cong? Melihat tanah bah. Mau milih tanah minta kangko cong. Cukup ini menggelar tanah. Maksud tetangkan cari anu bah. Terus melihat tanah, keng bi orang katanya jual lah. Hah terus? Dia aja pas kirimin paket nunci udah bah. Malah belum dijual. Kok ngerti kamu sudah cong? Kalau bakal le bah. Bakal aku. Oh iya cong. Siapa nyaman? Mat tinggal bah. Bani nyaman kaki cong. Tapi nyaman orang sandi tanah. Sirut bah. Ya cong. Itu perlu siapa itu aja bah. Deh ini dia cong. Aja telur budung. Ya. Di kaki untuk laki karo man orang sandi tanah. Muni capok telur budur yang. Si kemak boin tak kira bisa nolak kan bergakeng. Main nonton lagi dulu. Yang terakhir mat. Iya.